بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدم يدكي ربيع الآخر مهم ستار وندوس मेरे कुरे मेदनी इल्मी खजाना के दुई सत्ता सालिस एवं प्रोग्राम अलमेंगे मी प्रोग्राम की जमीयत सलफा सन्नफ मुगुले कुरे गिंदा प्रोग्राम कोम्मे हो मधु हेगरे दिहे कुंफेशिगन एगार जहंदें अलमेंगे मी प्रोग्राम की वाकी खास मौलू तके खंडलिंग कुरेदा प्रोग्राम का वाती तिबे फुंगे सुवाता अमाज कुरम वाणी हम अलमें मी खंडाला अलमें दन्नवा मौलू ते वक्तरे मेरे खास मौलू अलम वाणी मिदी हफ्ता के समय धन्यवाद मेरे खास मौलू की जिन्नी शैतानों के किबांग रखा तेरे वो अलमंगे मी मौलू के दशों अमी गस्तु को फवानी हाथर हफ्ता मी मौलू दशों कुरिय दांग है नमस मौलू खबर नुइज का वन्या हम इतुरा मी मौलू कुरिय गेंदु मट्टा का हम अलमें हम इतुरा दोस्ता नगाने वाह धन्यवाद अलमें मी मौलू के इतुरों तिबे फुना नमादा गुले एक एक सवाल करे बेगो हम जेवने आदि समा मेरे खास मौलू की जिन्नी शैतानों के किबा रखा तेरे मो अदे अलमन्ना को मेरे स्टूडियो का मितबेवी शेख अहमद समीर बिन इब्राहिम द शेख मोहम्मद सिनान सुआ को रमेश मस्कुरवानी आई एल जसम फहु हुसम को दू को लवाफ एबे फुलगे नन जसवानी अफहु देंग हते हतर हते के मस्कुरवानी तिबे फुंगे सुआल गोती हम इसम जरिया में फुनवेने आई एल जसाप हुसम को दू को लवाफ सुआल लिवानी अफहु देंग हते हतर हते के मस्कुरवानी अद मेरे खास मौलू दिस मदन्नवा मेरे खास मौलू की जिन्नी शैतानों के किबांग रखा तेरे वो अद अलमन फुतबे उन सुआत का दियो कुरिंग मी फुरता मी हवा को दनी शेहुन्ना ए मेरे खास मौलू गुले तुम कुरे बड़ा तुम إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد هذا ميريك أقول من مي باهك دكا فشا موضوع كي جن شيطان كيبان ركاتر مك موضوع هذا موضوع أقول من مي موضوع أقول من اختيار كل جون سبب كي أقول من تريغا مي موضوع ورجينا بفلونا مسلمة حيثيتهم إنجن جه باي كهلا إنغنتا أقول من باي بفلونا إنجي وداعم فنواتي هذه أقول من هم الدنيا ولا من دا එහෙන් බයි උලේ අගොල්මෙන් ෆරාතුන් එබයක ජින්නිය උඳගුවේ නෝනියාම එසොරමෙන් ෆරාතුන් අගොල්මෙන් උඳගුවත ජි මී අගොල්මෙන් හයාත සීදාක ගුලිෆාවා මවුදු එක්කම ගවාති එකංකම රක්කාතරි වාන ගොතා මේ එකංකම සලාම වාන ගොතුගේ දීනි ගොතු කීනතෝ එකංකම සලාම වානි අදි හැම හැම ජෙහිජ්ජකම ගවාන මෙදෙන් එලෙන ෆියොලතකි කොබාතෝ වශාගොමෙන් බලාල බෙජේ මේ මවුදු අගොල්මෙන් කුරිය දාරුගා موضوع أصل مي ماغن مي فوتك كمان ماغن أقول من سيدا ترتيبكم جندا بلاه موتي مي ترتيبكم أقول ماغن وقت بلاه موتي مي وحيد بن عبد السلام بالي اللي يوفى فوا وقاية الإنسان من الجن والشيطان مي فوي أقول من مي موضوع مي برنامج تو ماغن أستك بلاه فوتك ترتيبكم أقول من كوريد دان إيقوتون مي برنامج تو نميجن دار الله يراد كربي أقول من فرتمان جني أي حقيقة كما أي مي خيال نونكا أي بيفلون جني قبول نكرامي هم بس بوله هما جني حقيقة كوبا كما مي قبتر تكا ديري وله تنتنا كابه وله تو كام نكاتو نونيا ميتشي صفة بدل وله تو نوه تو صفة بدل وني كون اتشكا تو مينغوس جني أسو حقيقي حقيقة بهيغتون فرتم فصلوا قالوا من واحد كان يتريق تفاوت تبار موضوع تكي قالوا من إراد كوري جندان هم هم ديوانا فصلوا ديوانا بايك قالوا من واحد دكاني مي جني أولا مي قتم واحد إنسانا كجني مي أولا ونوتا مي علاقتهم مي إتريا وانو مي باوتوه كنت ديوتو إنسانا قرآن أسرتكا إكن دينغنا نغتا
ifada haletegga me koranjehe ni konkara kantete toya ya behegotun agum wahada kan den timwana faslaka agumen faha korain mawduaki nabi bekarunna jinniya nabi bekarunna na dima kurun nabi bekarunna dekola jinni kofuri bay masekketaka behegotun amehemme hatarwana bayaka insana ya jinniya hori guluma behegotun agum wahada kan me faswana faslu ya wona hen muhim faslu kannen muhim ba kannen ei madakhil ash-shaytan li ifsad al-qulub insana ge hi fasad kurma shaytana insana ya hamala de mi dorota kin kon dimala kun to insana ge hi fasad kurma shaytana insana hamala deni kon kubato maguta ki me fahum agum wahada kani me rakka terikan shaytana ge nubakam insana rakka teriwane gota behegotun shawri gotun asahori rakka terikam behegotun algomne wahada kan mire algomne furtumanna furtum fasluga himene mawdu ei mi mawdu ei astu em furtumanna jinni hagigata behegotun algomne mire irad kurbiya mawdu kurigenda alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adi hagigatuga mi mawduaki algomne mi waraboda ugerenje mawduwe mi algonmen insanunna tedem fan shaytanunna demeduga hinga hangurame ki e hagiyato giyamata hisaba jehenden kuriyadane hangurame enkam algonmen aam hanguramata hugawe se balan kihinetto aduvun kiban salamewani kihinetto salamu kanta algonmen qurani e kanta algonmen mi algonmen bala kihinetto mi aduvunna gellunde nuata mi emihun kiba algonmen mi salamawe emihunga macha algonmen nasru hodani haygatuga algonmen mi jinni wa dakkaru haygatuga mi masale ki mi ghaibuga wa masale adem fadan ege salamewwane gottavves algonmen mi geni mi tiade allah ilaha rasul algonmen bayan koddewa fawa kantataku getere hamme fadan algonmen duniyaga mi uleeruga mi shaytanage mi sababun adi algonmenge kantata adi fasadwen ebade adi algonmenge mi uluma gulumunga mi algonmen uluma guluman haygatuga warabod asare kurwa shaytanu adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ga bayan wegen wa fadan insana ga hashiganduga adi shaytana daturu kuramunde mi insana ga galle e dawru kuramun daha mi branwe da fadan kure ehma e wara muhim kam algonmen e ongani ekam daskurun e mi tiade fadan algonmen mi program ge terege bad kihnek algonmen salamewani mi kantata daskurum wes ebade hagigatuga shaytana ya insana ya mi demeduga hunna wahaka tan hagigatuga mi algonmen mi kanta daskuran je kame ade ibn jawzi rahimahullah kadefan fotekkam ga talbis iblis ga vidal fave insan nage misal ki insana ge hituge misala ki mi ane killa ge misale e killa ga ebave dortahaka adi hame fadan etonuge ebave mi brana siditakin ebave me abudus jehene etantan abudus salame qur'ana bayak abudus jehene tiben ad ege ber e killage beruge be shaytanun takin e shaytanun ta abudus masege qur'ani e dorta balahatta fara verin ekamamedo ghafilwe ekama farwa kuda qur'ana wakutakash em e maneke fursat hoda katumatta ka ehengam algonmen e baje daskuran algonmen ge gaya no talgonmen ge mi hituge teriyan ad shaytana e wanna mi dorta ki kobato etan mi te dortan algonmen mi algonmen baje himaye koran e baje shaytana algonmen ge tere wade mi misaban mi enekiban salami umattaka haygatuga mi kamaki kuren denne wihen algonmenna shaytanuna ad insanuna shaytanuna demeduga e kurave hangurama ki ei qiyamata hisaba jehenden kuriya dan hanguramen ei evesalegga mi evesag numennen hangurama mi qiyamata hisaba jehende ade megodu kuren bedini ilmi khazana ge 240 evwana program admirege khas mawdu ki jinni shaytanun ki ma rakkaterun mi mawdu men ekkam gavesti befun hama kurimestan wa fadan namaduge mawdu to terenti behuna sualu kureven ehnamas itru mawdu terenti behuna sualu kureve gotakanu hama jevani ki mere mi kuremeden ilmi khazana program ka wati ade almanna ko studio ko mere mitbe Sheikh Ahmad Samir bin Ibrahim da Sheikh Muhammad Sinan merege khas mawdu ki jinni shaytanun ki ban rakkaterun she almanna hama wargina befulun gulom dani me sama suwat wes annam dani henna sama ara khassa detin suwal ngini malon hama e suwal ko dan ngedo she demme hama fa ko lewa fi almun tere bay mi hon me jinni ulekam ka gabulen nukure den haramba kamen asloge jinni ulekam gabu nukure me adi mi getere bay befulun
gabu kure jinni ulekama hennamas jinniyaki ane insanunna egota gonako kurevene ecche nunkama gabul kurani kawatu mege hagigatake atiha wara muhim suwal ai hagiyatuga mi suwalaki algon men aqida gul fe suwal egmanaki mi algon men atimanna den gabul nukurama ehen kiyadan hurwe onna kamenu me kamaki ever ma muhim kamaki ei kiit qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala jinni ga bayan kuraf hamegota eme furtmana algon hen suwal annanje sobaki ginafar ekha suwata me anani bayam mihun ek kurimatin fennech kanune gabul nukur nufennat ekam em furtan bala kitu qur'an allah subhanahu wa ta'ala kitu qur'an ge anen ban muqaddima ga em fotuge me kitu qur'an be ta'aruf e awm den nedane surat al-baqara feshum ayatu ga bayan qur'an alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin alif lam mim efo dhalika al-kitab nifoi la rayba fihi fotuge evs kala shakken we هدى للمتقين هو اي فتكي تقواور نغوري هدايتكم الله باوالي فتك دين تقواورن صفه قران الله تعالى بيان قرافن كوباك تقواورنك فرتمان بيان قرافن كي الذين يؤمنون بالغيب ابامهن غيبا ايمان بك ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون ابامهن كي نماز قائم قرابك ادي تمنغلاو دبيتكتين ابامهم هذا قرابك emme furtama islami aqida ge emme furtama magon asas aqida ge magon asas ki ghaiba iman bo mane ki awgon mena nufenna me hagigetta kan iman bon ei aqida islami aqida ge furtama magon asas ki egotun aqida ge feshe hisab ki ilaha ka iman allah subhanahu wa ta'ala awgon iman bon ilahu nufen emvima iman kam rukun tabal malaikatun iman awgon malaikatun nufen فتك إمام وني أقوم تقولي قرآن كن كوريك فتك وهاك قرآن الله تعالى بيان كره فتك أقول ندك إنما فتك أقول متبي إمام بك يتبع رسول بك نفني قصنا أقول متبي إمام بك إهم بما إيمان كم ركون تبلا فيها مهوري هاي تكيس هاجيتو غيبو كتريجا كم سينها سيتو همينيتشي هم إسلام عقيدة ما كان أساس بناف موتي هاجيتو غيبو قبول كرمج غيبو قبول نكرامي كم إيمان وين إهم جنيه كيس الله سبحانه وتعالى خبر إكلام فوتوكا devwafawa algon menge lomaccha nufenna qaybuge terega himene kantattake mihingan nembima mihin timannenga nufenna tivena gabunu qur'an me bunaya kam gawana me gmane ki qur'an ge sore nasun saaf ku fenna huri hukum teke jinni ge wahake ki ei allah subhanahu wa taala u fedde bekkama emihunna ki ule bekkama emihunge me harakattaka emihun kantaka chi qur'an sore allah subhanahu wa taala wani bayan kurwa fehma me nukta ki غيبا إمامهم جتريجا غيبوجا هيمنة كمان الله سبحانه وتعالى خبر دبافكم جنّي واهك إيقتون أقول من بلال ما هنگا مثالك كيد قرآنك جنّي أبيقتون أسير بايد دليلتك الله سبحانه وتعالى سورة الأحقاف نواي سنة وحي كرافني وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن تمن إلهك اللي يفانو قاتا مي جنّي جماعة فونو بهندوغي الله سبحانه وتعالى قرآن بيان كرافني يستمعون القرآن قرآن أدوهم التك قرآن أدوهم التك جنّي جماعة ما النبي صلى الله عليه وسلم أريها أكن كيت قرآن صارين أسمع بثابت كده مي جنّي فرتان أول ما مهم نكون جنّي مكيني كيف بكون تيسوات هنوت مي جنّي أريبه مكيني إتنو فنات مثالك ما ميها بانوكا درفس كان جنين درفلك كان بانوكا ده صار جنين جنين معنی کی نوفنچ اگم دیکھے چنو ایک لولا کو نوفنن دریفله ایت بانڈو کو نہ دریفله میہر آلتکم فار بلاسوان ان سستو ای جنین میکینی نوفنات ہم جن نگیفاوانی لومتی وانغنا فچ ای جنیک قرآن اللہ تعالی بیان قرافن جنی کو یا معاشر الجن والانس اے جنینا انسین کی جماعت کی میہنے جنين قرم إنسان مخاطب كفين جنس مخاطب كف الله تعالى القرآن قلت ألم يأتيكم رسل منكم تبامهم قاتا ناديه تبامهم تين رسول يقصون عليكم آيات تبام إلهك آيات تبامهم نكياد مرتك هم إنسان نبس أدي جنين نبس الله سبحانه وتعالى رسول بيكلم فنو وينذرونكم لقاء يومكم هذا تبامهم مي دوها مدوغا إنذار ده معنى قيامة دوها مدوغا إنذار ديني رسول تبامهم قاتا ناديه تبامهم تين الله آيات تكيوا دين ميهم
qiyamat doge birur kum go ah kiya de mi rasul na de ama jinni na mukhatab ko insi na mukhatab ko fen nehmenge idebek insanu jinni anek kama saaf ko benge emi hunnaki insanu iman wahen iman wanje bek emi hun gata rasulun fono bek ekam suwalan faydane rasulun insanun gatan insan rasulun fono ben jinnin gata fono jinnin he rasulun nun insanun he rasulun fono qur'an allah taala ngwa bek jumla kon rasulun fono yak mi ibn abbas allah taala ho idalwani as rasulun ei insanun tere babek era mi ehenna mes jinnin gata emen nasihden irshad den mihaka hawalu kurjam emen nakeni nazir manaki inzar de bamen jinnin tere nuzurun insanun tere rasul ehem nukta ki komme baykas jinnin kamas insin kam gawas allah sa risalat fonu afon imam anga afon misaka miharu ama jinni kam gas insi kam gas ki to qur'anan imam be algon me gabul kur aqida gabul ko egme amal no qur'an me kema kafar kawan jinni bes insi bes ehem bima emen naki insanun fadan taklif ufulum hawalu kurayfawa insanun fadan shariat ga hukum to mukhatab kurayfa rasulunna inzar devan ilahi wahida allah subhanahu wa ta'ala bawalafa ki to qur'an kiya yang aduha yang imam muslimun ebbe insanun ter ebbe ki imam muslimun nabi jinnin ter ebbe ki imam muslimun nabi fauna e ter anabbe kafari me honna mekine shaytanun narum shaytanun mekine jinnin ter kafari me honna e shaytanun nak emima ki to qur'an sore nassun ebe sabit kodde eten ayatege jinni gwa Allah taala bayan kora apne awnas nu fa kon benwani muslimaka ve hore jinni ei Allah taala ufedde makhluqa nunkama jinne ki uleche nunkama qabul kura kon jeg manake qur'ana ki man nuwe ena qur'an sori nass kafaroni ei ki ve qur'an sori saf nassun jinne ki uleche kama echi harakattaka echi sen Allah ni rasulun fono bikama rasul ne dennevi insanu terem fon rasulunge basfuluta qabul kora ebe fon amur kura bikama قرآن الله تعالى قال موسى عليه السلام إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى هم بني تمام من أدي وجه موسى قفانا فوق الله سبحانه وتعالى باوالي فتق واك هم يجمعنا كي هم نبي موسى فان بالي فبس توراتوس نفوق قرآن بس هم نام أسود هم ما أي إسلامي أي عقيدة أقول فهم مسألة جنني مسألة كي كي بقرآن قاسوري صاف سوري خبر تنجي هي أقول من قبول كرن جهين ශේතිදාවනේ අලොමෙන්ගේ අගීදය ගුලිෆුරි කමකේ මේ ජින්නි උෆෙද්දිහ වාකම ජින්නිගේ තෙරේ ඉස්ලාමුන්න අධි කාෆරන ඔලේකම අධි ජින්නිගේ ඔඳගු ඉන්සානුන්න ෆෝරා කම ගබෝ කරම අගීදය ගුලිෆ වාකම කියනතෝ ශාලොම හින්ගා මේ බයලා මේ වීඩියෝ එක හින්ගා ගාම මිහාර මේ දක්කලන්නේ වීඩියෝ ඒ වීඩියෝ ගා තිබෙහුන ෆෙනි වඩා ගන්නවානි ජින්නි අවදාහවා මීහකෝ අධි එන සලාම කුර්ම කී මේ රොකියා කිය මුන්දා මීහකගේ වීඩියෝ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب وصف. ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم خلي نفسه ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب وصف. ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب وصف. ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب وصف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جميع الشيطان شو اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ كده صارت فيه كده صارت فيه عشرية كده صارت فيه شو بسبب له 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 بإذن الله ماذا تسبب له؟ وعلى كيف قلت السياسة نروح عند الجواب. هاي تخرجي خمسين تخرجي يلا تعادي بالخروج تعادي يلا قولي أعاهدك بالله 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 قولي بالله يا حلوان. لا أؤمن بالله لا أؤمن بالله. الله ربي وستعاهدين به طريقتي بإذن الله. لا يقتلونني. من الذي سيقتلك؟ العيلة فتعاهد بالله لا تعاهد عليك الله لا إله إلا هو
adanakas ilmi khazana ge 240 evwana program huriya befuna war boda marhaba dana merege khassa mawduwa ki jinni shaytanu ki bang rakka terbung mere alamanna ko studio ko me debbevi al-sheikh ahmad samir bin ibrahim da sheikh muhammad sinan alaman demme dekki video ga hama war ada khilaf manzar te gefene ge medi den ek alona war bodan alage mi e jinni e wadewa jinni eboni enage umraki enhas nuwaste ge haddiha hare eha gina zaman take wanden hama jinni olen to mi ada algon me mikangam ga algon me M14 dergannan je kamaki hagegatu me khasa kote ga shaytan na ki algon men kuri go bayan vidiya fadan e jinni ge teren hagegatu ka me kafaru imi hunna etsame ke naam ko shaytan na mistak magfure dumattaka e ole etsame ke shaytan enga me furtam gam ki emi hunge wahaka da furtam algon men qabul kurum ga wes algon me je visnan emi hunga de una komme wahaki ki adi tedu wahaka kam gas no hinga dane adin fada e ge terega tedu wes e ge tere himene wes dane algon me algon me ekant sida sabit kurave ka hala goten algon men nak no ehe bebba fara ibore misaka muslime ke bone fam kafarum wes ba ade anabba faran hama mi misaba ka mi ane misa ghost name ves bone faane timanne kene hen name ves maane ke ghost name ves kene stefane fada gote imanne ki warabod dogu me banana me warabod banana dogu heduma olwalum egetere himenige wabe hen names me algon men enge kamaki adi jinni shaytanun ki ei warad digu dos wande warad digu umure hayatu emna difawa bayin ei mi algon men aamu insanun nawren emihunge umur diukan algon men nan eba enge bayin nasutawge aliga war ginu dos wanden emihun duniyega me branam tibekan enkam me manaki digudos ehnames ki ha warekkam algor menna sida nege den me demme video gas me bunahen me e tebunani timam misal branam ka nawarste ka tan har wejje enam algor menna e sida sabit kurevene gotennen adhem fadan e algor menna me bana kurinden nen e fahal dogu ekulem sekeshigen wenwa de me me tema yaki e tedu ekulem sega e ekashigen e wallahi jinnu ubedewani kom madda kuntomi admi anikasama muhim suwada kenne algomne jinni ufidma e kuri algone hewani jinni gastumi ega jinniyan imamum ganu jinni ki ulechen gabu kurum ga asir bay mi qur'an ga ben ayatan adi egiturum bay hadis ta algon balala dima diya kanne boda munasiban sinan ane adi algon menna mi ham kuri ga bayan vedi fadan ad samir bayan ko de afkirt qur'an salgon menna benge allah subhanahu wa ta'ala jinni mi allah subhanahu wa ta'ala fadwa wakan egotun algon aam gotek ga ive ayatin ei allah subhanahu wa ta'ala wahi koraba fe wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun te adi timang ila insina jinni nuhaddawme timang ila hamaken alukan kurma menuwi engam algon menna benge al taklif jehigem wa bayaki algon mek allah subhanahu wa ta'ala makhluqun ge tereng te adi insana adi jinninna engam mi ayatun salgon menna be dehe koddi allah subhanahu wa ta'ala adi jinni khaluq rawa wakan be dehe kodde adem fadan algon menna eba kirt qur'an ge behuri etat tanek gas adi iblis adi ham fadan adum ge faana wahak en komme wahak kokun salgon menna dehe koddeni e iblis ki e jinninge terem wa mi hekkamun algon menna ge kam ki e jinne ki e wa echekka adi tedem fadan allah subhanahu wa ta'ala wahi korawa fe أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أوحي إلي كليفان ودال واش تمن كليفان ماتش وحي باوا لويج أنه استمع نفر من الجن تي جنين ترين جماعتك بايك أدوها فيه فأمي مانك قرآن أدوها فيه فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا تي قرآن أدوه هندوكا أميهم مبرانيت inna sami'na qur'anan ajaba timamen ajab qur'an mi qur'an ga adi kiyome ga adu timamen ahafima engam algon menna mi ebe mitanu sebe mi ane mi algon menna bangade ad jinni waka sort ti de hasagote algon visnalam mi kirt qur'an ga ebe ti adi hama sidam enamu ga adi al jinn ham sida enamu ga ebe surate ves allah subhanahu wa ta'ala bawa lawafa e suratu ka jinni ge wahakatan eburi bayamen as jinni ge tereng islam we bayge wahake ya wahaka seburi bayan kodde wa enka bikan kam algon men deha kodde ni jinni waka adem fada rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnata baadi kam ga wina warag gina dalil tan eburi as egotun ade tal sahih muslim ga tal abdullah ibn mas'ud ki bayan aswa hadise gawani erre ku timammen rasul sallallahu alaihi wasallam gellune maane ge timammen nufayne rasul sallallahu alaihi wasallam ade ereden bunanak timammen warab bodan hodime ekitantan hodime kobato ade andir ganu terega ade kalefan wadagati kontakatto timam belime ennamas timammen gotan hoda tibba
ade fatis womun kalefana wadagate timammenge tere ade farba taku tere la wadagate ehidu timammen dennewime mi manaki rekiye timammen hayatuga anahma emme mi te emme hitamver re timammen re kuri manaki mi te ada rasul sallallahu alaihi wasallam e vigo mi adengi wada nuge ne komme ka rasulullah bayan kor vi timammen mi mani timman kalefana ariha wadagati jinninge tere bayako ade bayam gurwan ado ehmatta ka edum timman kalefana bayam hun gurwan bayan koddevi kamuga ade den abdullah ibn mas'ud alwan ade timammen den rasul sallallahu alaihi wasallam akiga ade etana wadagati me mani rasul sallallahu alaihi wasallam akiga e jinninge tibbe etana wadagin iruga etanuga hutte e mi te ade bekalon e beenun kor alifanu asarwe sutte fenna mani ke mi hadisam se be deha kodde algon menna ade allah subhanahu wa ta'ala jinni me ti khalugo korawa wa ka henuna sadi ham fada minu etan hadis tak etan kirt gurwanu ka sebur bayawen as adi ham fada sahabin bas futa kunna efki bas futa or mene be deha kodde adi khasa kote algonu menge adi buddhim beli kam ga wine masmot algonu menge mi dirulumuge kanta bali kam ga wine mi kamaki mi haygatu algon tere warak gina bayako hage gatu ka tahammul kofawa kame ekamuge mi ti ade ekam warabar tajriba kofa hore kame misal demme dekki video gas misal emi wette tan hage gatu egotan insanaka kuladana kame no hage gatu wettuma ki misal e usulun gatu wettuma ki eme fada warak gina kantatan evori hage gatu ga mi algonu men nan aamu algonu men hayatu ga warak gina fenigen da kantata egotun algonu men terega sai gatu ga mikamuge ade mikamuge mi bunana mikamuge bali ole eta bayako e bawle ekan algonu men nan eba fendigen bada mi huriya ko algon men deha koddeni hagigatu ga jinni waakama adi egiterega shaytanu waaka ade megotu kunemedeni ilmi khazana ge 240 evwana program she demmege sualuge jinni ufedifa madda admi jinni ufedifa madda awon balala fikmu ganama kitu qur'anu ga allah subhanahu wa ta'ala e madda gwaaka bayani bayan koraf egotun suratul rahman ge fanaron ayatu bayan korafni wa khalaqal janna min marijin min nar وخلق الجان من مارج من نار تمن الله سبحانه وتعالى جني وفدوافوني من مارج من نار نار من الفانوge anguru alifanu وفدوافوني اما جني وفدفاوني alifanu kan kit qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wani bayan kurawaf mi ema sida e madda gawak e alifan kam kit qur'an Allah taala bayan ko adam alayhis salam feddevi mashin kan qur'an bayan koraf e fadan algon aqida adam alayhis salam feddevi mashin insan gastaki mashi ema ham egot kit qur'an ga Allah taala bayan korafoni jinni ufadafoni alifanun kam mi iblis ge wahak qur'an ga Allah taala bayan koraf iblis buni bahgo wahak e adam alayhis salam sajida koran iblis Allah subhanahu wa taala amru kurvima إبليس بني واهك سورة الأعراف جبارة آيات الله سبحانه وتعالى بيان كرافة وقال إبليس بني كما أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين آدم عليه السلام سيدة كرن وريها أن ملائكتنا أمر كربيما أي كتيرة شيطان أسي أمر تريجا واغوتا أمر كربيما إبليس بني إتشكي أنا خير منه تمن ما هيوكم بودة إكذا فانا بورة خلقتني من نار إبا إله تمن وفدبي ألفانون وخلقته من طين انا وفدي ماشين هما شيطان وشنمكي بلي وشنمكي مට්ටපුර අලිෆානකි මා බාරුගද මා වරුගද එච්චකි එහෙම මේ මෂින් උෆෙදිෆා මීහක අලිෆානු උෆද්දාෆා මීහක නුජේන සජිද කරක් කම එතාන් අනක මේ خود شيطان ابه කිව අල්ලාහ් තාලා කන් එන උෆෙද්දේස් අදි උෆද්දාෆානි අලිෆානු එහෙම මේ ජින්නි ඒ අලිෆානුන් උෆෙදිෆාවා එච්චක කීත කුර්ආනක සෝරිය සාෆ් බස් යෝති ෆෙන්න අම සාෆ් කො බලන් කුරාෆෝනි ඒ අලිෆානුන් උෆද්දාෆාවා එච්චක දී මා නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම සකම් වනි බයන් කුරාෆ මේ සහී මුස්ලිම් ගරිවා කුරාෆ ආයිෂා අල්ලාහ් තාලා නා කිව විදාලු قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكه من نور ملائكه افدوني نور وخلق الجان من مارج من نار ادي جني افدوني نرك مي انغور الفانون وخلق ادم مما وصف لكم ادم عليه السلام افدفاون تبامن بيان قدفا صفاගේ ඒක মানে කුර්ආන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ බයන් කොද්දිව සිෆාගේ মানে ක ආදම් ෆානු ෆද්දෝනි මෂින්නේ එම මි ඔති කුර්ආන සාෆ් කො ෆෙන්න ඒ ජින්නු ෆෙදිෆා අලිෆානු ක අදි හදීසුන් සහ කො ෆෙන්නන් ඔති කුර්ආන ඒ ෆෙදිවෝති අලිෆානු ක ෂෙමේ ජින්නිගේ තෙරේගම වරක් ගින මේ බයකෝ
Allahun ureden hama gamas urede undani den hama ege turun Allah masida hama kafaru wa jinnin se bole den sualak misaga jinni alifanun ufadda wa iruga kinetto Allah alifanun azab devani adwar gine me kura sual dotti mehar me gabul nukur alifanun ufadifun necchek alifanun kine azab deni me algon gabu kur hagete algon men aslaki kochetu algon men insanu ki mashin ufadifa chek algon mehar matten dotto meki algon men aslu mashin ne adam alayhissalam mashin ufeddevun ege mane ki muli insana ge naslu ekkon insana ki matteke enun ege mane ki e miharu insana ge naslu demige medeni ki mashin nennu ek adam alayhissalam algon men insani yetuge bappai kelefan ufedifane mashin ema Allah subhanahu wa taala jinninga aslu ufadda fawani alifanu ehnames ege fawga jinninga naslu demige dani ki alifanu ge zariya konu ema ei faragaves komme lazim nukure mashin Allah subhanahu wa taala kichen ufeddum e foga demigen da huriha men e mattabume adi alifanu insanu ufeddum me jinni ufeddum lazim nukure e foga jinninge asdu huriha echen ei alifanakam em bima e komme lazim kurakam da nekulum balaruga adi ehm vies Allah subhanahu wa taala me alifanu ufadda wach alifanu azab devnya am azab kawan misalak algomen gaga mihok mariganda kon jafi algomen taduwan dot ngonu bunan kiwen taduwi ki insana asdaki matten hoke marenjim taduwani emma nukta ki me aslu Allah taala ufadda far insanu mashi ekamke insanu mihar nas demige medani ki algomen aslu mihar mihir mattennu e hama egota mi jinni Allah ufadda fani alifanu enma se fo jinni ge huriha nasutage demige medani ki e huriha muli hagigata ki alifan egota vanno Shalomana wargina suwatan gas horiya ena salom mihar me dakkamunda wahaka taka gule wa me suwadan inima dannawa neget jinni ge aslu sifa hunnani kihinetto admi agomen nama kuriya dawar ko boda ni dakkam hori wahaka jinni ge surya behegotu hennontu jinni ge surya behegotu ko bato kon sifeto hunnani me jinni ki Allah subhanahu wa taala e sifa badalom ge koldana kan devwa fa ichi ehma e badal wedan e kuttax badal wedan bolale gotas fenidan harufe gotas fenidan me komme bayen hadis to shaytana me shaytana sifa kora buri boha wala ge hunna me mer mihe ko bola tumbuliya achi ha wala ngama hadis kore me shaytanan hen nuhunnare boha wala ge hunna shaytanan kamgan boha wala hadikon hunna chi hamigot shaytana ge me dalu hunna kam se behe ko de hadis me algon men hama me mawdu terega mash me jinni ge sifata ka behe ko ton kinetto me konka sifata ketto el wani e abehe to algon rat kore ham khas ko wahada kana ada de swadana jinni ge kamekkan nuwata sihuregge kamekkan denegannane kinetto ade mikan kamuge wahaka se radu kore algon menge program adi mihade mukam mihama adi kuriyan adi hamoti radu kore via ekantata denegannan gota algon menge radu kore via komisoraka bayan ko den haigatuga me efada kankan algon misaka by faran ehm waakam faharag wedan algon men sikhi gotun je me kamek kam wes ehm vejja algon jen sikhi gotun kamade tere algon men badan jen adem wadan waki haletta tia algon men me algon men hashikanun waki kahala mi alamataka ferni algon men engene mi sihorunu wata mi jinni ge sabun anna mi kamekkan ebenge ka bay khala alamatan ebahuri engam efada kantaka behan adi radu kore via hama korean iradu kore program ga adamna anika sama suwale ei hama ti wahaka agule abadu gaaka hirwa hibbirugane gaage tantanuga figganu negumaki jinni kametto suwalu faini me furtaman hama agomnen gabokran jageten e Quran ei maddi balitakabes adi maanawi balitakabes shifai egmane ki insan hashigana maddi got nifuna gelumege shifa got su Quran beenun kuren hama egota maanawi got nifuna balitaka shifa got su Quran beenun kuren me hama eay ko agomnen farwa kuran Allah taala amru kuro hadis kes bayan kura fan tadawu tibam farwa kurash bes farwa kurash shema doctor gotun kamen hundaka mugana bekan me ragalo kulmatta ga masyo kuro eves ekkame enmes me ti dale baatu kantetan hama ei war ginan jini shaytanu faratu waakame misale esfina ga sabun sedan nuniyam ei sihuru ga sabun sedan bay misala ka bal mahinga bay faran hama dimaw gote me dema firin durukuran hadafun echiga dema firin kaariwan feshima tantan hirwa kaha den bihinaga me kala bar kantetan hama en dimaw da ei me kaariwa hinno firimina fen fuuwe ehma ei hama ege tereka ham bihinaga kaha ekakama sedan ham bay fara hurdan tanta wakiyala funne hem bes
atuga tantang faaga falmas kon tantang mi wakiala me mi hama le arafun no goton hurdan bay fara e hama vedana jinni shaytana kamak ega engeni agum leti kashwarwani ni kitu qur'anuga jinniya mi mawduga asuri ayat kiyawan feshima ene ege sobun udagu nuniyam ege sobun ebiskala asarta kene wan fashafiam banu tankula tadu edana nuniyam medasha udagu edana unetirege chi duwa hangi wan farafan nuniyam ek wakama ekko rangolos edana mi test adali mengeni koba konkala kantatek ngene dimawan jinni undagulen insan neti yam qur'an ge ebis ayat kiyawan insana kare etirege ebiska ekhala undagulen noane ekam shaytana ge undagule bifurjiyam baykala bay ayat kiyewaraka oda undagu ene ituru ene va undagu no aswat etiregen shaytana ge sab undagu ati mi ihsas tene kure nembima mi awana men nahina ma irad kure kuriyad dawaraka boda tafsir gen danaka farag vedana ma jin shaytan ekonko war muhim ko mi agumna dima komme kamen agumna dekigen wane jinni kamak neda den adi bay fara mi hun ane jinnis kuren ahaga misamu hek mo jaha bon ka ko shiuru hedi mona mine mi hege ene mi hege di den e kan gabul koggen aila to tere adawat te kan fitir rule ekagan ten e bisara galun gabu ko mane jinni kar dogo dach ade omena tibe flonge warag gina suwatan as hori tibe flonge hanas gina suwatan hori hama suwad alonna danno anu levi kontaga war boda maafangede she minna hafta ge salman ama kurus danno faden alman ama gina hafta take wanden mi mawlun kure danena to mi honna hafta goti kom mawlu to mi mawlu daron kom bahto to mi maganu surohe jinni gasu hagigata behutun agun bahada kene aslaki ko bato behut ege terega algun men ham adives dakkanje baar waqt misa jinni ge bavet jinni uleni kontakto jinni kaabay uleto esorumenge sifataka emihun kaaluni kochitto esorumenge surata badane konkala surataka to mi jinniya ki mi ane jinni ga aqidata esormenna jiswa taklif to kobato mi baawtu ga hemme mi emihun ane kaawani konguleto emihun naslu demigendani kinetto mi baawtu ga bay mi horiha mawtunu sagumanna ham ni mawduga muhim ikhtiyarat tak algumen nagaagi rad kurbiya mi eya behewtu algumen degana haftaga program grad kure wahadakka sida men haftaage ama mi focus kuran kom point ekat ti focus kurani mi denne nukta tak ek mane ki jinni ka sahagetu teren jinni ke baataka jinni diri ule tantana esorum kaabe ule ni kongechitto esorum badaluwani kon surataka to e Quran not sunnatu dalil tan hurijiyam misalaka mi janawarun jinni fenidana to kihinetto fennani eya behutun awmen rad kurbiya an haftaga wahadakka ade alona warabboda yagin kuran tibe fon alomenge mi mawlu dashon mi ga kuriya genda program ta wara shawgori kama ki badlam genda kama mere tibun suat tak jawab deva ade alomenge mi khas mawlu ga ek mawlumat devi al-sheikh ahmad samir bin ibrahim ade sheikh muhammad sinan inshallah mi an hafta ga homa dugure tibuna badal kollana mi mawlu gen inshallah uriya be rabbi shukra jazakumullahu khairan wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh